Katanat horticulture juga riboi distrik haga jinga trelang bat katanat food processing juga sorkar Meghalaya menta kasngi khar tarik risau kila penko burom mi kilong kumi na riboi kibala pendap ya kajing sya hikai kumno banshna bat penmi yau ashar hakarukom kabade ya kate kajing lang penko burom la penlong ha office ka district horticulture officer nongpo hakate kasngi kilong kumi kibala sya penko burom kidan kumba shispa prap hulangut bat ya kate kajing hikai labai pisa daka Meghalaya State Skills Development Society batna kalyang katanat horticulture kala samru daki sernot syabaro kitei kilong kemi kibala pendap ya kajing hikai shna ashar rengkat kitiar bakin pendankam hakapor bakishna hakate kasngi lawanru uban sakhi da uba Meril Bonds MLA kanongpo kumukongsan hakajing dan lang uba Makbul El Suyam OSD katanat food processing Kong BM Umlong, Joint Director Katanat Agriculture, Kong FN Sun, District Horticulture Officer, Kong A Kharbudon, Program Manager ka MSSDS, ba Androni Linkoy, Technical Associate Katanat Food Processing, bat kiway kiri orang ba. Bagi Veronica Tado. Veronica Tado. Apa yang nak kita buat? Begini ikhtiar gidon hangni ya kiban saya semua ya borok di beneficiary. Electronic kitchen skill away nangka kani ka hot air gun kani away siang skill away tari away tabat kini ka mok ka beladan gijing chow measuring mok kani away but amtamnya yo still berben berbahaya hadu kata-kata ini namanya begini nalor pangila yo ya kita di bangin le ya kita di kumisok kan ringin in tang kenya kanta kimi don kamban pelut por hayem mo nalor pangila ban set pam set di pekon pekti kalau kam ka berap ha ya pi kalau mi kom se bicakari de haru nasupu bagi puan maju kini di woman self help group kile kuno kan jadi ki formi ka group ki sarai ki sembai ki bo ki dukan bandi ki kawai pade kat kum kejuk ko bamenta kalong bayani ki ashar bagi dia berobor kat kum kejuk ding start menta ki brio ki pe em ke leveling ke don ki don ayu ha uni u ashar jong ki brio Victoria Sibaya churum seneng ki don ayu ha uni u dilot ashar jong ki ingredient ki don ki ke expiry date lalu nomor bagi beliau matang long very health conscious ko oi ni nyemlei de ki kun ki jongi maknuan dara ki pechwa ki ong soye o kadang dia ke expiry date ya dia kembut bang bidang long men bang tengok sunten nak sipur ki sia kun ki long ki mesin ni ke banta tapi nang ki supram ban le kini ki ken kon ke leveling ke branding ke betul ila di sipun man kasni lada dia tak kom kejuk extra ya kaba bakini I kom ki kai po office jumki ki pralong kumi ki naga benta gane ka program ka berkembang ya ka nagaliang jong ka directorate jong ka food processing jong ka jela gelungi agi jing kan but Meghalaya State Skill Development Society lala ban penlong ya kedika training naga benta kumno ban shna asha
Kadai ke jing sisya baka chamber boy ka it kejungi kadai ka distrik ka bobli ulang terpang. Kadon ke jing ong hari boy ibarat nung sumbai ulong. Kadon ka potensial na ka benta karet karyang. Kajing penmi yang dijhur kijhar. Kajing penmi yang ukau. Kajing penmi yang kisok. Sotrun. Iwi isok. Kajing penmi yang using. Kajing penmi yang sensar. Bagi dangdon syibun ki marep. Ki bagi nong chong gijungi ki imja na ki kamrep. Namun kanong hang ni ba kumunong mikmat na kanong po konstituensi. Kumangilekren mentah ka bedai bat ki dukan. Ki prepare ki beran haga surok pa. Ki dukan ki badi so, ki badi asyar, ki badi kiwi ki jenggon kam. Ki nonglit ki nongwan dagi hajar ki lek cisi. Ngalalap dala di hakawi kesgi nga songkai haga dika lebay market kajong do horticulture ki lebay market. Dewi kong na po kumreng kesai na songkai badi kiwan ki turis ki pej ki bilor asyar undan level undan ni tengah song ang tu itu di kong ilaong ba kadi ka bagi penmi bagi ki lokal nang ni ki keli ki turis ba undan level undan ni menno la sna menno la pedam menno la yu ni kwa mentip ya kata ki ong di keli tai kong ong te pi ka payment mo bersiu pisai le dari GP yang pila advance tu kan dia bersiu pisai pila le pila yang dari GP yang beli pila sa leveling ban penha ban penitana ban yo ya gajing senya kata gede gajing mon ya kadang nang tu ga yo kem kata kan pada slam kata ngatarai dan apa new pra benai kata di shwa election akan mau beli chokai tu di shwa election